usengishayile wangiphula ingalo kodwa wafike wathi uyangithanda usejikile wangishaya ekhaya sengiphuka ingalo uBhombela wambuka lo nkosikazi icala lamadoda esingazi ukuthi bawulungisa leli kushela wayesethi uBhombela awu nkosikazi unesibindi abantu bomama bavele basuka nje bayogana indoda angazi bengayazi behlale nayo indoda inenhliziyo enje senginika igama lokuthi ningojamengweni ngoba nijamele ingwe amadoda afanele zingwe wathi thina siyinhlansuthi Bombela wafunga wabiza omkhulu wababeka la wathi ngibuya kwamaphumulo emshadweni ushado kwashada ngawubusisa umshado ngithe ngibona insizwa ngakini mshumayeli zase zehle insizwa kwathiwa ziyochitha amanzi uma ifike ezantsi zase zisihlikihla phansi zase ishayana zababomvu ithi uBhombela ngibe sengibuza amadoda ezwe lakho ukuthi laba abantu asebeshayana emshadweni into enhle kangaka kwenze njani yenzela wena ojwayele ukungeza 23 osabathini ngoba uzozibiza ngenhlansuthi kanti awulazi ligama lafika kanjani uthe sekhuluma amadoda endawo akwamaphumulo hayi Nkosi njengoba bona beshayana babanga intombi omunye ushela intombi yomunye uBhombela wayesebuyele kuphakamele seyiqoqa amadoda ayekhona wathi ngibuye emshadweni ngibone insizwa kuthiwa zizinsizwa zizubunsizwa ziyashayana zingaxabene ezinye zibanga intombi ushela intombi omunye konje la esontweni njengoba uNkulunkulu eqoqa abantu ebageza kuyolunga yini kube khona abantu okuthiwa sebelwile babanga intombi esontweni na bathi Nkosi kuyusiko lwakwaZulu wathi cha kulona usiko imikhuba yabantu basemhlabeni mina ngizofundisa abantu into kaNkulunkulu wayesethi asibhaleni umthetho ozofundwa njalo ngamasabatha ufundo lwamadoda ukuthi uma intombi sigalo omunye umuntu ungayibheki nokuyibheka isona esike wafika ngalelo langa lomthetho umthetho waleli bathi la khokhela kekho niyazi amakhosazana hayi msana umboza nikhulumele phansi nibhizi ngamafoni ngiyazi kuhlukanisa inkosazana lapha ebuhleni ngikhona funda umvangelo uNcobo Hlatsuthi yaseNewcastle Nkosana yaseNambithi Nkosazana yaseNewcastle Hlatsuthi yaseNambithi wayifunda uNcobo wathi base sebehlukene kuphunywa uma kuphunywa ngibiza umvangelo khabele yamvangelo uyazi lezi ngane ngifundayo ezakho mvangelo siye naseNewcastle uthi lezi ngane zikuwe ngihloniphise ngoba nina nisebenza nobaba senakho isitezi ngasifuna ubabeza ukuthiwa esandane ezokhona ihlazo ethempelini abantu abathanda kangaka nani igama lenkosazana nani igama leNhlatsuthi uma ngifika la into nephuma kufanele ngigezeke Nkosazana wena kade umenyezela uhleli yebo yini hlukanisele iphoyisi yini icala lenkosana cha kube sekubuya khona leli gama leli kulonela la esontweni obela sesibukweni linesibongo sabantu futhi leli gama libizwa ngesibongo sabantu ubuye sekubuya iNhlatsuthi engangijola nayo yathi asiqhubeka ngase ngithi asihlukanisa ungena kanjani ethempelini Mboza nomama uthi angibuyele kuyo wagana kahle mama la ugane khona bakubamba ngendalo ubaba wakho wathi naye ingane yale enizala la ekhaya iyokwakha umuzi wakadlamini wafika wakhuleka esigcawini wathi ngilethele umntwana ngicela abalale bebabili azala abantwana abayoba nesibusiso uma usungaphakathi esontweni ukwazi ukutshela ingane wena uthi mntanami jola nobani
uShembe uselivulile isango lokujola ngoba uShembe into ayikhuluma iyodwa ukuthi ngithe ngiguqile lapha wathi ubaba Shumayeli cela umthetho ubuyele ezandleni zenu angisebenzi ngumfundisi sebenzi ngumvangeli sebenza ngaBashumayeli cela amathempeli ami manje aphile ayiphile isandla nezwe nomthetho kaShembe umama esandla nezwe umama afundise okuyiqiniso ubaba esandla nezwe ungalindi ukuthi uzigcotshwe uma ubona into enziwa umuntu mbizo uhlale naye phansi ubeluleke uwakhi kubo ungalazi ungamazi baba wakho ungamazi uma wakhe kodwa umakhele ukuthi uzwa ukuphile aphile naye uNkulunkulu amgcine uyazi khona indoda ngikhalele kuba yiyo yangapha eJozini Mathenjwa unxumano 107 uyashada ngokuthi nengane nomakoti wakho na 53 haya kana shukela cha haya kana lutho 107 ungaqala lelo khehla lihlale lingene endlini liphume likhiphe iduku lizesule lithi ngathi usuku sekufikile bashesha komama ukutolika bake batolika ebuhleni kuhlanganiswa lapha batolika mama bashesha ukuyibona ubaba lo ube lapha uNdlovu lona unene kuyagidwa abafundisi bakhuluma uselungisa ubuhlalo la engodo sinyaka baqala omama ngemuva hayi hey indoda sijahile sikhothumle angazi batshela abantu kwenziwa hayi akunokwakha bomama ningabhidlizi cha wayilungisa ingane ngoba kuvunule sebethi indoda ikhothumlomo makwenziwa sijahile indoda akekho phela umuntu ongathenga imoto angajaha ukugibela kuya idrive cha ngeke zimoto zethu lezi Shumayeli uma sibuye eKenani funa abantu asanda nazo bathukuthele no sesontweni funa abantu baphuma bajabulile onosizi lusale la ogulayo asini uma sehla la baShumayeli sesithala limemeze leli bandla libheke phansi angithi izitsha libuke lithi isinake njalo baShumayeli o14 bethu bakini hey sikujabulele lokho ukuthi izingane ziyasibona sazi ke ko number 1 ukuthi kuhamba kanjani ngoba futhi ayiyekwe lento bomama asikho thina emhlabeni asikwazi ukwenza izinto ezenziwa abantu abasemhlabeni ake ngikhuze lento ethempelini yekani bomama ukukhuluma ulimi lwabantu basemhlabeni uShembe sikhiphile sisisemhlabeni sanenhlanhla wasigeza wasibeka eminyango wezulu lakhe wasibekela imithetho akawubekanga uShembe umthetho ukuthi njengoba siganwa nje sigana lokuthatha isikhwili ubona isikhwili mawusiphethe Shumayeli usishaya ngaphandle nangaphakathi hlala ugiya wena wedwa unganomama bethu bayezwa abantu obaba bethu babeze emayini 6 months ahlala umama kungabikho lutho laba sebesigana namhlanje mayithi indoda angizi namuhla athi sengiyahamba kanti yini wawuzele wawungazele ukuzogana ibhidlika kanjani imshado esontweni yini ebhidliza imshado uma wena ufuna ukuhlala njalo uye esitolo uphuza iCoca-Cola wawujwayele nakini so isipiki sidwa uhlala usibunye ungani nakini ngoba unkosikazi mayiganile akafundiseke ukuthi wakhumusi noma indoda angayibona kanye ngeviki kulungile athi ngihlele emzini wami uma ufuna isipiki sidwa sonke manje uma usithatha usifake emanzini uthi uyasikhipha asisenawo ushukela manje sihlale sisemanzini hayi ngiyafundisa uMshumayeli phela ibandla langigcona ayisibhidliki imizi sithatha izinto zasemhlabeni ngiyabona lezo insizwa
into yasemjolweni ukuthi uma ufika isigebengu sami namhlanje sibhonya kuze kusiphi uzobuye ihambe unkosikazi akayindawo uhlelele ikhaya wacelwa ngenyongo uzozabe isalukazi la ekhaya akayitshela unkosikazi ukuthi mina ngizogana ngizokemukela yonke ngiphiwe indoda bomama fundisani omakoti bethu yekani ukukhuluma lolu limi lwenu uyabona nje indaba yekhehla ezinkosi busisa ukungana mntanami bese kushiya kanjalo hayi niyabhidliza hayi niyabhidliza bomama akekho umuntu oyeganele ukuthi ngoba indoda eyendodeni nje ibhodo lasehotela liyaphekwa kusele kusuke entembama emini nakusasa kukhona abantu hayi salubhidliza ibandla likaShembe uShembe wathi akuganane kusalwe ingane kujatshulwe ngokomthetho kuphilwe hayi lento yasemhlabeni leyenziwe emjolweni lesibuyize Nazareth zangasho njalo uShembe wathi uShembe yasigeza usigezela izulu lakhe esingalazi lezowuyena athi likhazimula ngaphezu kwelanga lenyanga sinqabelani phokufika kuhle sinqabelani bomama kwakheka imizi yobaba sebashona phi labo mama ababe nothando athi mayibona intombi abe nesihawu athi ngathi ngagana nami umyeni wami namhlanje uma ubaba ethi yazi sengifuna ukulamisa uyaqala umama afuthi ihlathi aqamba mangathi awukugesi okupheka khona sumcasulile kuphi unganikini wena aqala umama futhi ihlathi awulethi itiye athi ugesi uphelile ukhona ugesi athi sumcasulile umcasule kanjani ngoba wena wenza okuthunywe womkhulu bakho